Sitazame singakanani yobekezela. Sanibonani, ugogo Mseleko lo okhulumayo. Niyamazi futhi ugogo Mseleko ukuthi uma esekhuluma kusuke kunento mhlambe entsha eza nayo kunina. Hayi ngoba isuke ukuthi yintsha ngokuthi mhlambe ngikanda ngiyenza manje. Into engisuke ngivele ngiyazi kodwa kusho ukuthi ngokulandelanisa ngokukhuluma engisuke nayo ngisazoyikhuluma. Ngiyanithanda nje ningabalandeli bami, ngiyafisa ukuthi njalo into enzame engilokhu ngizenza mina niloku niqhubeka ningilandela ngoba kuningi enisazokuthola nengisazokukhuluma okuzayo nekusha kusazoqhamuka ngilo nginiyalezele kona ngikuletha kunina ngoba ngifuna ukuthi nikwazi konke izinto ezizidingo ekufanele ukuthi niyithole noma ngabe ubaba noma ngabe ungumuntu onjani, kodwa ngifuna ukuthi izinto nje nihlale nizazi zonke, kungabikhona into othi umuntu uthola ukuthi awuyazi izinto. Kubalekile ukuthi uzazi nje zonke, kungabikhona into ozothi awuyazi. Namhlanje into engifuna ukuthi ngikhulume ngayo, ngikhuluma ngomdliwa, isilwane kodwa sibizwa ngokuthi umdliwa. Leso silwane leso siyinkinga ngoba asikhishwa noma kanjani. Sifuna ukuthi umuntu azi kahle uma kuukuthi uzosikhipha leso silwane noma ngabe kuthiwa sikumuntu noma ngabe kuthiwa sisekhaya, ngoba kusuke kuyimpi ukukhipha leso silwane leso, ngoba kahle kahle umdliwa kusuke kuyinto eyakhiwe ukuba isipoki, ngoba kusuke kuvuswe umuntu emathunweni wayesakhiwa ngomuntu wayesebekwa kuwena, noma ke mhlasimbe noma ngabe ke kuthiwa akakhiwanga wabekwa kuwena nihlale nje ekhaya kulokuthiwa kunesipoke ekhaya, kanti kushiwo wona lo umdliwa lo kuyiwona wakhiwa abantu ngoba bekuthakathi ikhaya lakho bazokubekela lento ezonigada impilo yeni yonke, nihlukumeza, yenza yonke into phakathi kwekhaya. Baningi abantu abakhuluma ngezinto wathi umuntu yazi njalo uma ngilele ebusuku kuba nento egunguzayo njalo ebusuku azacabanga ukuthi igundane, kodwa ngokuhamba kwesikhathi azagcina ebona ukuthi akusilo igundane lento le umuntu, ngoba phela kuzozenza njengomuntu athola ukuthi umuntu washa izitshe ebusuku goqoqoqoqoqoqoqoqo emakhishini, kuba goqoqoqo kuwamathile kuyinkomishi kuba ubuqhafa endlini. Yini lento iyalwa ngoba yakhiwe ukuthi ikushuthi izogada impilo yala ekhaya, ukuthi ngoba kufanele ukuthi niphile ngale ndlela lesi kuyifunwa yilo muntu owaza uhamba wayokwakha lento wazobuya wathi ayihlale kuleli ikhaya izogada impilo yala ekhaya ukuze impilo yala ekhaya ihambe ngale ndlela ezolawulwa uyena. Kungakho-ke nje kuba ukuthi lesi silwane masakhiwe sabeka kuwena izinto zakhe azilungi, ngoba kufana ukuthi uhleli nephoyisa noma i-security eligade impilo yakho ukuthi wena noma ngabe wenzani ingenzeki ngendlela, izinto zakho zihambe ziba magungugungu, zihambe njenganento musukuzwa ukuthiwa endlini kugunguza into, leyo bugungugungu benze kwempilweni kuwena noma ngabe ubunento othi imfihlo kuwena ngaphakathi, kodwa ingabi khona leyo mfihlo ngesimanga sokuthi kunalo muntu ohlezi kuwena. Ungaze uzibuza ukuthi yazi bakhonto engicabangayo ngithuka sengizwa ngomuntu kodwa ngingazi ukuthi kwenzakala kanjani. Isizathu ukuthi ngoba kuthathwe nanku lo mdliwa lo wazokwakhiwela kuwena ukuthi uhlale kuwena ugade impilo yakho wena, kwanto othi uyayenza uthi ayenzeki. Uma uyintombazane utholana nomuntu othi uzwana naye akwenzeka kuyiphambili, uma umuntu wesilisa nabantu besifazane uthi uthola yena uthi akuyiphambili, niyahlukana niyaxabana ngoba yini? Nansi lento efuna ukuthi kube yiyona lephethe impilo yakho, impilo yakho ukuze ingayi phambili. Kugcina-ke abantu bese uthi uma uya kubantu abezwayo athi umuntu hayi unesilwane, kodwa angachazi ukuthi isilwane sini, athi unesilwane. Ngiyacabanga ukuthi kusho ukuthi kufanele ukuthi uma umuntu nawe ubheke ukuthi leso silwane kuthiwa sikwena nje siwuhlobo luni lesilwane, ngoba kungenzeka ukuthi unesilwane leso ozwa nje ukuthi uyaphupha ulele naso noma kwenzakalani, uyaphupha kwenzakalani, bese kuthiwa nje isilwane kumele uhambe uyolahlwa sona, uthathwe uhambe uyolahlwa sona isilwane leso. Uma sesilahliwe isilwane uthola ukuthi isilwane lesi asisuki, kanti besizosuka. Inkinga ukuthi asilahlwanga ngendlela yaso, kanti khanje kwawulahla lesi isilwane esijwayelekile kanti akusiso ilesi ekuthiwa umdliwa esihambe sayothathwa emathuneni lo muntu kwavuswa lona kwasekuvuswa lo muntu ukuthi abhilwe ahlale kuwena ukuze agade wena. Uyayibona leyo nto bese igcina kungathi kunabantu
kunenyanga ziyahluleka ukuthi zikulahle isilwane kanti azi ngoba sihlulekile ingoba kuukuthi isilwane besikwena besingazi ukuthi uhlobo luni lesilwane esengathithi uyazi ukuthi mawucabanga ukubona ukuthi engathi umuntu kusho ukuthi sekufanele ukuthi uma kuukuthi unesilwane engathi ungakufunisisa uzukuthola ukuthi kuyisilwane esinjani ukuze kwenzele ukuthi umuntu umlaphe ngendlela uma kuukuthi mhlambe ungumuntu kodwa ongakusebenzisa ukubona kodwa uyezwa ukuthi unesilwane naye mayexoxa uyathola ukuthi unesilwane bese umtshela ukuthi ayike lesa sakhe isilwane sizolashwa ngolunye uhlobo ngoba umdliwa lokufanele uthole ngisho inkukhu emhlophe uqobo ubese uthi umuthi mase wakhiwe bese uyahamba uyenze le nkukhu yakho uyenze le nkukhu lo muntu ozoyenzayo uthathe lesi spoke lesi esingaphezulu kwalomzimba bese usifaka kule nkukhu usitshethi nanku umphaka engikunika wona hamba ke udla nanku umphaka wakho uhambe leto le uhambe uyahla emfunelo uhambayo even noma ngabe kuthiwa sikumuntu kungeve sisegcekeni ekhaya same thing ufuna kwenziwa into ethi ayifane kube sekuba umehluko ukuthi isekhaya noma isekhaya noma imuntu kodwa sidinga ukuthi isithathwe leyo nto lesuku yakhiwe yabekwa kulo muntu lo mdliwa lo uthathwe unikwe umphako ukuthi usuke la qede wazi ukuthi nanku umphako wawuhamba nawo uthathe nemali emhlophe kulowo muntu usebenzise kulowo nkukhu bese uyawutshetha awuhambe ungasabheke emuva uye la uyakhona ngoba ezinye izinto uthola ukuthi abantu baneyinkinga kanti badlala lemidliwa le abantu abathakatha ngoba bephethwe imona wezingane zabantu mazisuke ziphumelela ube ungazi ukuthi yena umuntu akazami ngani nawe ukuthi aphumelele ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi naye uphumelela nje hayi ngoba ukuthi usebenza kade noma kwenzeni kodwa ithongo lakhe malikhanya ngoba ayikho into ebaleke njengokuthi ithongo lakho likhanya ingakho ngiyaye ngithi kwesinye isikhathi umuntu makukhona into athi uzoyifuna kumina ngike ngithathe ezinye izinto engizomnika zona qala ngithi akaqala athi mayisebenzise zona bese esebenzisa umuthi qede kube sezinto zakhe ziyalapheka kahle akwazi noma esebenzisa umuthi abone ukuthi kuyavuleka ezintweni zakhe izinto zakhe zikhanye ngiyabonga kakhulu Makhosi amakhulu engikufisayo kunina ngifisa ukuthi njalo nwabuka ama video ami kodwa ninake inamba zami sezimbili ibuyibe nakukuhlupha lenye inamba yami ka Vodacom kodwa ke ibe nako nje ukuthi ke yithulele ngazi noma inetwork noma intoni kodwa ngicela ukuthi uma kwenzeka uthola ukuthi mhlawumbe uyashaya uthola ukuthi ucingo alingeni ku Vodacom ikhona inamba enye esiyingenile lapho ka MTN ekuyona khona futhi ke no WhatsApp ukhona WhatsApp makuthi uyafona ngena ku WhatsApp engcono ungitshele ku WhatsApp bese ngiyakutshela cha inenkinga kanje kuze kwenze ukuthi sigcine siphumene nawo ngoba ngithanda ukuthi umuntu athi kade ngifonele ngangitholi sikhona enye inamba ke ngokwenzela ukuthi ngithole enye inamba kube yisona leso sizathu ukuthi ukwazi ukuthi uma ungangitholi kule namba ukwazi ukungithola ku MTN inamba lapho njengoba ngikhuluma nje uzozithola inamba zombili uVodacom MTN iya WhatsApp inamba futhi uyaphendulwa nje alishona ilanga futhi ungaphenduliwe ngiyakuphendula nje ngaleso sikhathi uma sengisitholile isikhashana mangisebhizana kancane ngiyakwazi ukutshela ukuthi ngisebhizana kancane ngicela ukukhuluma namhlanje isikhathana esingakanani sikhulumeke nawo kanjalo sithathe sibekane lapha sibekana khona ke okuyinkinga ukuthi ke isihlwane nje lesi sinye sijwayelekile ngokugezwa sona sigezwa ngale price yaso kodwa bese kuthi ke lesi sumdliwa sona ngoba sinokuningi kusuke kumele mawukwenze kusona kushuthi sona iprice yakhona inkomo yakhona ngisho njalo iyashiyana nalenye kodwa lokho kokwami nawe sewungifonelile sewungibuza ukuthi mina ngoba kuthiwa nginomdliwa fanele ngilapheke kanjani bese ngiyakutshela fanele ulapheke kanje inkomo yakhona ihamba kanje ngiyabonga Makhosi amakhulu thokozani ngiyanithanda kakhulu niphile nje amen.